برنامه گنده ما دم باش مجارا مایا ایرو نافچه سپناق آل سر باجار کلیسه سپناق تاوی گره مراد و علیه منطاره جسه نافچه این لسر باجار کلیسه یکه نافبرا سپناق و کلیسه 20 کیلومتره نافچه لجیه که سکان و بدنگه 16 گند و 6 تاخین وهنه لهرم بهتر چاندنیا جوتیاری و سوالکاری تکرن روبرا نافچه 221 کیلومتر قاره جاستا آوه 840 متر هم بلنده نفوس آویجی لگور هجمارتنا 10,020 ج 5,103 کسان پکته برگه نافبرا سپناق و کلیسه دا گلک دارن زیتونان هنکو دیتباریه که بالکش دادن هاوردوره زیتون یک جمیوه یکو لگلک ولاتن هاوردوره و دریای سپیت چاندن جدن انگلک کون و وردا انسانان چاندنیا زیتونان کریه و جه زیت شکرنه لگوری لیکولینن لسر دنای یا زیتونان واره هری کونه چاندنه و کردستانه گرینگیا دارن زیتونان هری کم بقاسی دیروکا مروواهی دیگی دمن بره دلیکولینه که لگره اویلم دا دندک یک زیتونه یا 4,000 سال بره هاتیه دیتن اف جی دده نیشان کو چاندا زیتونه لهرم جبره ده هبویه دارا زیتون دیگلک چاندان دا وکه نشانه آشتی، سرفرازی و سرکفتن تی قبول کرن. دارا زیتون د میتولوژی یونان کلاسیک دا جیه که خوی گرینگ دگره. یک جو خداوندن آتنای کو د یونان کون دا قالوی تی کرن، یک جو سمبول وی دارا زیتونه یه. جبلی شاغ زیتون رم، مرتال و کندجی سمبول ویین دنن. اف جی دده نشان کو زیتون یک جو سمبول جینگهی و جینواریه. ده همان دمه دا دارا زیتون تاوی دارا سروی و یک جورین هورس دارا صدر دارن یکمین جهانینه. تمن دارا زیتون تقریبی 300-400 ساله. لی حتانی 1000 سالی جی ممکنه عمر بکه. سپناق ددما عثمانیان دا وکه هرمه که اولهی هاتیه دیتن و ترکمن لی هاتنه بچی کرن. بریا کو ستاتیو نافچه بگره جرا گل دوزیکو دواتای راستا گلان دایه دهات گوتن. لی ناو نافچه بکردی سپناقه. سپناق آنگو سیاله یک جروکی تی خوارنیه. سپناق به پیوازان را دخورینن آن وقت ترشیک کردی دکلینن لی ترش ناکنه. بگشتی ماس لخوارنا سپناق دکن. سپناق جبو حسنی کو بجانی مرمان را دوی پر بفیده یه. گلی افرین و کمر آوه لدردورا گند جنگز بناو ترکیزکری باخا راسینه. اف کمر آوه یا گلیه کی کوردا کودکه سر چمه افرینه چیکریا سردما رومایه. جیه کو کمر لیه دناو کلیلکن فامیلیا زقوم دا بهتر خوش و رنگینه. کمر آوه دکاتیه و جکورین براندی هاتیه چیکرن. لینای زانیم بکا جکو هاتیه دست بکرن و داوی کرن. لگور تخمینان کمر آوه بریه باجار کونار ابناوه سایریس روجاوا. باجار سایریس همال سر سینور کلیس و روجاوای بود. ریا نابرا زیوگما سایریس و آنتاقیای ددشتا کلیسه دا درباسته بود. جبو اولهی اره بگرتن چند کلهن بچوک هاتون چکرن. خرابین افرین لدردورا گند جنگز لنزیگی کمرا آوینه. برماهین و دره خرابین کلهنه و لسر چیای رسول عثمانن. لگور لیکولینن هاتنه کرن اف کله ددما رومای دا هاتیه چکرن و ددما بیزانسیان دا جی هاتیه بکارانین. اف کله جبو کنترول ریا نابرا روجلات و روجاوای کلیسه با آرمانجا پاراستنه هاتیه چکرن. کله وکی تواهی جهندیروکیین ولات ما با آوایی که هوانه هاتیه خرا کرن. تالانکرین خوزای ین وکی دفینگران به بونه لگرینا زیر و زیب و خشر گلک زرار دانه آغاهیه. لبر کله پارچه این آلت این جشکورا چاقماق این آیده سردما ناوینا پالاولیتیک هنه. اوجی دده نشان که هریما ده سردما ناوینا پالاولیتیک ده ستاسیون کوچبران بویه. لهریما چیای رسول عثمان گلک کورین بقالیته این چاقماق هنه. لوراجی هریم وکه کوناخی هاتیه بکارانین. گره پولات بک لگونده پولات بکه. اف گرتن یک جیان دیروکی و کونار ال هریمه. لبه دره شوپین گلک مدنیتان هنه. گر وکه قاطع سیته جیه پاراستنه یه سرکه هاتیه قبول کرن. کله ها راوان دا لگونده بلاویرانه یه. ده دربار دیروکاوی دا چافکانیه که هجای بحثت تنه لیدلی کلینین هاتیه کرن دا هن برماهین جدما هیتیتیان مانه هاتنه دیتن. کله جبو گلک مدنیاتان بوی جیه پاراستنه. اف کله جی وکه گلک جین دیروکی دروشا خرابه ایده. ده دربار کله دا آگاهین هری زلال دیگی حتانی 100 سالا 11 دما سفری خاچیان.
çavkaniyên İslamî û Latînî di derbarê dîroka wê da sefera xaçiyan nîşan didin. Di çavkaniyên İslamî de navê kelehê Errevandan, di qeydên xaçiyan de Ravendel, Ravendal, Ravenal û di çavkaniyên Ermenan de weke Araventan derbas dibe. Yani em dikarin bêjin keleh di pêvajoya dîrokê da kî li herêmê serwerî kiribe bikar anîne. Bi taybet di sed sala heftan da di şerê navbera Xrîstiyan û Misilmanan de weke baregeha leşkerî li herêmê bi navê Avasîm, Sigur hatiye bikaranîn. Avasîm û Sigur peyvên bi Kurdî ne. Li nêzîkê vê herêmê kargeha peykeran Ayesemekê heye. Li gundê Omeroğlî li nêzîkê çemê Masiyan mexberekê heye. Ji herêma ku mexber lê ra herêma Banê Wehşan tê gotin. Mexber bi awayekî kumbeytiye û ji kevirên bazalt hatiye çêkirin. Li herêmê çemê herî navdar çemê Efrînê ye ku bajarê Efrînê Rojavayê Kurdistanê navê xwe jê digire. Dirêjahiya çem 139 kilometre ye. Korta çem ji qadeke 1716 kilometre kareyan pêk tê. Jêderka çem ji çiyayê Sofê li Rojavayê Dîlokê dest pê dike û dikeve navçeya Efrînê. Li Efrînê 55 kilometre diherike û li paşiya bendava meydankê li nêzî gundê meydankê golek mezin çê dike. Çemê Efrînê bajarê Efrînê dike du beş. Di nav deştên Efrîn û Cûmê da diherike heta gundê sifriyê. Paşê dîsa dikeve nav sînorê Xetayê û dûra ew û çemê reş dibin yek, digîjin gola Amîkê, robar û kaniyên Efrînê, ava Sabûnê, ava Ziravkê û kaniya Basûtenê. Bavê Selah ango bi navê xwe yê rastî Ebdirrehmanê Emer di sala 1952 da li gundê Gorda yê li ser bajarokê Cindirêsê yê Efrînê hatiye dinyayê. Navê bavê wî Hemo, navê diya wî Gulo ye. Bavê wî wekî Hemoyê Ehmedê Besotê nasîn. Dêya wî Gulo jî qîza yek ji dengbêjên Efrînê yê herî navdar Brahîmê Tirko bû. Brahîmê Tirko di nava salên 1800 da ji aliyê Bêsniya Semsûrê koçî gundê Çeqel ê Cindirêsê kirine. Lewra jî jêra Brahîmê Tirko gotine. Brahîmê Tirko tevî Şêx Simaq du dengbêjên herî mezin ê herêmê ne ku ji bo gelek dengbêjan bûne çavkaniya îlhamê. Piştra hemûş korik, Cemîl Horo, Emerê Cemlo, Evdê Şehrê, Heznazê, Reşîdê Memcucanê, Adil Necar, Beytaz, Eliyê Kabê, Eliyê Tico ev çanda qedîm al herêmê domandine. Em jî ji bo bîranîna dengbêjê Nemir bavê Selah bi kilameke ji herêma Efrînê xatirê xwe ji wê dixwazin. Dem baş.